Ladies and gentlemen, right about now, number one Ugandan artist. Introducing the one and only Bakula Baba to Wiki. Welcome back. I do want to have a colleague of what you got cut him. But I never done them more like Basa wale nyebo onokali botuleta bawazuwena tatani tata alfa akubye Uganda ukibuze wanda namli na nyinitaka bero pia cool janga yolimba badakolo wabanda kustage no biteka mu bukodyo gwe bawazuwena fumba kechi ngado gitadeko japenda kutela manyira kono stupid adi MC mwali kushaya bebe kurukiali yali rugogo bade mali mwali bwayiso yongera okay basaba n'onyabo okusanya kutuleta bawazuwena singo kola cake na nyini Kagame Daddy Alpha omusajja wa kabi bebe cool Wafala wangora ngaba ya kukubaza bwo nebekuli yalwayisa nebekuli yaduko ko kalanga familioni basaba n'abanyabo onogali botuleta baya kubye Uganda East Africa worldwide number one Africa we give you the one and only Dr. Jose Chameleon Berapa uang kau yang ada beri jemaah kerja sambil kau mana? Jangan pulang ke boros. Aku nak beri minum apa sih? Berapa beri? Okey tak pun awak sih. Okey apa? Jemaah aku nak buat terek. Jemaah aku ni tu. Dia jemaah aku. Jemaah aku. Lepo. Dia nak cuci. Kau boleh. Lama nanti. Jangan pulang. Demora dulu. Enggak boleh. Bahasa Tuleta kayo akabi heavyweight kale wa demokopu heavyweight number one Rwanda Africa Jose Chameleon Kasanya kuja kuanza kumbanyira Chameleon ni mugeza akubado Katinama mimi ndako Ladies and gentlemen, right about now, onagai nange butufu ne ulanga mulanga. Kale wadesia yo wadala watu waliwo patulo wali. Waliwo patulo. Alanga kuyambanishie kwa wadala nkutasa mutasa. Waliwo patulo. Baba ndale kindocho. Bobi wali baja kutwala. Kanyama wange kauchibera kumba. Ataka uchiya tusenda. Maneja naso na wale basema leba nyabo onokai wa amanyi ne musambulanga bulanga magamaga botuleta wa amanyi sema mumpulira onokai wa tabu ladies and gentlemen kupia Dinda kona jasi mbeka Dinda ko kauchibera kumbi awo omusimbe yakawuki awo mumanyi onokyaliwo abasirikale yo bajja mpisa waggulu naye ono ng'alina enkofiira enene ng'ey'abaana abaliko beera okumpi awo beera awo yajosooka n'okudduka abekawa mu mbeerere abapaata otusaaga bino betukola naffe tetumanyira bwe tuli tujookinga tutamidde basaba ne bannyabo ono gali bwe tuleeta gali w'amaanyi yasinga amaanyi mu Africa Gayi wa kabi, we give you the one and only, His Excellence, the
sakala nenga mwana etegera mwana nakagambira wa olenda bangu bichakalo wano bisabade ndikukola basi banyabo ono kwatuzako Polisa. Mwana msaya saka de pali mu parliament ne saka ne mukora na kona chi. Ya! Esare. Basaba ne banyabo. Esawa no mukyalo tuzako. Mwebale kumwagala. Mwebale kumuwagira. Ya man. Mwebale kumusupporting ngambuli kimo. Ya man. Era nga mukwano gwange nje myaka nga 10 n'etaano. 15. Nze no 16. Osinga ko gumunzi jja kutuuka. Basaba ne banyabo aliwa madam jangu bakayimba DJ. Omukyalo no wakabi ayimba bulungi. Ladies and gentlemen. Buli munnayuganda kola bw'atyo omukono gwe mu bbanga. Omukyalo najja. Yeah man. Buli munnayuganda ng'oyagala munnayuganda munno. Yeah man. Ebale twagala ebale okunzijanjaba n'okunsabira ngenda nzirawo siteja ebbina lyomwalirabe liri lino bannange mbalabika
mugisa obungi. Bane mwongere ku butale w'amaanyi ayimba bulungi.